turabashimiye iyi ni intambwe nziza nibuka ko mu myaka ya mbere itari mikeya twagize kukwibuka ubu buryo bwo gushikisa ibiganiro n'ibyabaye hariya ku bantu bacu bose iyo bari hirya no hino bikozwe n'abana bacu nta byari bihari ariko uyu munsi kuba mushobora abantu bacu aho ari ku isi yose bakurikirana ibiri ko biraba bikozwe namwe abana bacu turabashimiye kandi turabankuraje rwose. Shalom once again bakunzi ba Joyful TV muraho mumeze neza twe tumeze neza ariko kandi nubwo tumeze neza turi mu gikorwa cyo kwibuka nico tuvuyemo mwabibonye video zacu ziri hasi aho twari live mwabonye ibirori byose uko byari bimeze rero turi kumwe n'umuyobozi umwe mu bayoboye mutualite yacu y'abanyamurenge hani Bujumbura nibo bateguye bino birori kandi nibo bari babihagaze mu mutwe reka tangere yibwira batamuzi kugira ngo bamumenye. Murakoze cyane kuduha kiganiro ariko tunabashimira n'ibindi bikorwa byose mwakoze batangiye imbere. Rero nitwa Rurenza Christophe n'umusegege abantu y'Ibujumbura kora muri komite ya mutualite y'Ibujumbura nk'ushinzwe ibibazo byose bijanye na social. Uvana ushinzwe mibereho y'abanyagihugu y'abenegihugu muri mutualite. Dutangiye tuvuga ngo mpore ku bwoko bwacu ku banyamurenge bose ku bakongomani bose ndetse no ku bantu bose kuko sinibaza ko ari twe twenyine byababaje n'andi moko yose abakunda abantu abagira ubumuntu muri bo byarababaje. Rero president twari tumuzanya cyangwa se umuyobozi umwe mu batuyoboye twari tumuzanya ngo tumubaze twakoze commemoration uyu munsi ku nshuro ya 17 ariko twabikoze mu buryo budasanzwe kubera ko twari dusanzwe tuja ku aho imibiri y'abagenzi bacu iruhukiye ariko uyu munsi ntitwagiye. Reka arico kibazo mperaho nkubaze ntise byagenze gute ko tutagiye hagiye abantu baharuye ku mubare cyangwa se hagiye umubare ubaze. Urakoze cyane kuri ico kibazo mu by'ukuri uko vuze niko byagenze twakoze commemoration nk'aho ari special mu myaka 16 yose ishize siko zakozwe ariko byavuye ku mpamvu zibiri. Impamvu ya mbere nuko mu minsi ishize habaye insida bahanagura ibintu byose byari byanditse hariya kuri site memorial ya Gatumba. Kibi kibazo twagumye kuvugana n'abayobozi mu buryo batandukanye ariko tugeza ku gihe cyo kwibuka tutaragera ku kintu kimwe duhurizako. Rero bituma batubwira bati kubera iyo mpamvu ni impamvu ya mbere twumva mwogenda muri abantu bakeye. Impamvu ya kabiri nanone batugaba impamvu ijanye na corona dushaka ko muba abantu benshi hariya begeranye. Nizo mpamvu zibiri zatumye abantu batagenda bose nk'uko mwari musanzwe mubona bagenda ariko abake bari bahari twabikoze kandi byagenze neza. Kubikora aho babibonye ko byakozwe ariko waruvuze ku kintu wenda hariho abantu batavyumva batare banabizi nanje nibwo mzumvise zo kuba harabayeho kuzimya ibyo bajimije ni ibiki babishimije byari byanditse. Rero amajambo yari yanditse kuri site yose barayahanaguye uretse amajambo make yasigaye yanditse mu musaraba ariko yandi barahanaguye. Impamvu bashaka ko hatagaragaramo ijambo genocide barabidusiguriye kenshi twabiganira nabo kenshi batubwira bati iriya jambo turishaka kubera ko inzego zitegerezwa kwemeza genocide zitayemeje kandi nibyo ntizirayemeza kuko sitwe twemeza genocide bica muri leta y'u Burundi ya Kongo na Rahe. Icyo rero ni process itararangira ntibiremezwa ko ari genocide ntibiremezwa ko ari genocide ego kuva imyaka yose yindi twabivuga gutyo ko ari genocide byari bimeze. Twavuga ko ari genocide kandi niko byari byanditse ariko buriya habari impamvu nyine zatumye rimwe na rimwe tutomenya ariko habari impamvu zatumye babona ko iryo jambo ridakwiriye kugaruka. Ati rero impamvu zibiri nuko corona irimo niyo mpamvu yuko bajimije hariya mbese abajimije hariya nibo bataremeza ko ari genocide abajimije. Oya bazimije hariya si ubutegetsi byazimijwe n'abantu tutazi gushika ubu ariko
tuganira n'abategetsi baratubwira ati okay, ko byabaye iyo ni insida yabaye si ubuyobozi bwabatumye ariko ko byabaye gutyo nimureke nanone biduha akajyo ko kuganira kuri iki kintu ese ubundi byari bikwiye ko byitwa jenoside. Okay, ubwo ico kirumvikanye bamenye impamvu tutagiriya twese hakaba hagiye abantu baharuye mbese hagiye umubare w'abantu bakeya. Ubundi kandi ino myaka yose ishize abantu basaba ubutabera ku bakoze biriya bibi zo bigeze hari ico se mumaze gusubizwa ku ubutabera kubijanye n'ubutabera ngira ngo mwakurikiye aba intervenant b'uyu munsi n'abaduhaye ibiganiro ku mwaka ushize twari dufise Honorable Nyarugabo n'abandi bagaje kutubwira ko ikibazo kirakurikiranwa ntabwo abantu bicaye ariko gushika ubu nta butabera turabona kuko sitwe tubwiye twebwe turabushaka ariko sitwe tubwiye abagomba kubutanga ntibarabuduha ariko ntituzaceceka kugeza tububonye rero gushika uyu munsi nta butabera mu by'ukuri turabona ariko twizere ko buzaboneka Imana izabutanga. Ubundi tugana ku musozi sinkubaza ibintu birebire ufite ijambo wogenera abantu bamwe bacitse ku icumu babuze ababyeyi babuze abana babaye ibimuga kuri wa munsi abarescape bahariya ufite ijambo wabashikiriza uyu munsi? Ijambo nashikiriza bwa mbere communauté yacu yose y'abanyamurenge ndetse n'abakongomani bandi kuko iriya kintu cabaye ni kibi. Ubwa mbere nuko kitasubira kubaho umuntu wese n'ababigizemo uruhare kiriya ni ikintu ndengakamere kidakwiye kubaho mu buzima bw'abantu. Ku bijanye n'abarescape turabihanganisha kandi turabakomeza kandi uyu munsi twagize abashitsi abana bavuye hanze b'abarescape baduhaye ubuhamya batubwira bati ntidukwiye kuguma guheranwa n'akahise cyangwa ibyabaye ahubwo dukwiye kureba imbere kugira ngo n'ababikoze kuko iyo umuntu akugiriye nabi aba ashaka kukumaraho ariko iyo udashizeho ahubwo ugatera uje imbere biramubabaza. Rero icyo twabwira abanyagatumba no kwihangana bagakomera haracari ibyiringiro ko bakomeza kubaho n'imiryango yabo ikabaho ntibacike intege ntibaheranwe n'agahinda ngo bacike intege ariko bakomeze haracari ibyiringiro byo kubaho. Ikindi twabasaba nuko bihangana kubera ko n'ivy'ubutabera ntiburaboneka ushaka kuboneka uyu munsi cyangwa bugatinda ariko hamwe nabo baramaze gukura n'abana basigari bato hamwe na communauté yose hamwe n'abadufasha bose gushaka ubwo butabera igihe kizagera ubutabera buboneke nabyo bisure ku bindi ntambwe ya kabiri yo guhumuriza bari abantu. Reka tugushimire je jambo no babwira naranabivuze ubushize ibyabaye abapfuye batuvuyemo n'ishami ryatemwe ariko igiti kiracahagaze kandi ubuzima burakomeje. Reka tugushimire kuba wemeye kutuganiriza nini byari byo twari dushaka kumenya tuzakomeza tubaganirize kandi tukomeze tubabe hafi namwe mutube hafi ubwo mvuze kuba hafi no kuza dushikiriza bikenewe ko tushikiriza. Turabashimiye kandi tunihanganisha abanyamurenge turi mu bibazo bitandukanye iwacu hari intambara ariko mwihangane nta gihe kitagira iherezo. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane nako turabashimiye iyi ni intambwe nziza. Nibuka ko mu myaka ya mbere itari mikeya twagize kukwibuka ubu buryo bwo gushikisa ibiganiro n'ibyabaye hariya ku bantu bacu bose iyo bari hirya no hino bikozwe n'abana bacu nta byari bihari ariko uyu munsi kuba mushobora abantu bacu ari ku isi yose bakurikirana ibiriko biraba bikozwe namwe abana bacu turabashimiye kandi turabankuraje rwose turabateye intege. Murakoze cyane. Izi ni imbuto zabavuyemo ibi ni bige muhora mutwigisha. Mwakoze cyane mukomeze mubane natwe mu biganiro bitandukanye nakagaruka kuri Joyful TV Entertainment.